ngithanda ukuliving elelapha vukele emakhaya sihlangana kwisifundo sethu njalo siqhubeka ngezifundo zethu esifunda khona lapho from essentials of the prophecy. Namhlanje sikwisifundo number 3 sothi singene ke esifundweni sethu. Before siqale ngizothanda ukuthi ngizazise okhulumayo ngumbonisi Ndlovu. Angihlalanga ngedwa, ngihleli lo mzalwane uzothi azazise ukubana ungubani. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguNkosana Sibanda. Siyabonga ke babukeli ukuqhubekela phambili. Before singene esifundweni sethu sothi sigobe amakhanda sibe nomthandazo umzalwane uSibanda uzothi asise enkosini. Asikhuleke nini baba Nkosi nomusa nothando, siyakubonga ngesikhathi esihle osinikeze sona ukuba sifunde izwi lakho. Uma siqala ke lesi sifundo sesikolo sesabatha, thumela umoya wakho engcwele usiphe ukuzwisisa ukuthi nalapha ababukele Nkosi bazwisise izwi lakho ukuze lisilungiselele ukuza kwenkosi yethu okumasinya. Konke lokhu sikucela egameni elihle lenkosi uJesu yakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke bathandekayo, sizothi singene esifundweni sethu sanamhlanje. Sifunda ke kusifundo number 3. Isihloko sethu esinaso namhlanje sithi Future Empires Unveiled. So sikhuluma ngemibuso eyayizolandela isambulwa. So sizothi sigxile kabanzi ke sibone ukuthi yipi le mbuso eyayizolandela kuleso sikhathi lapho kuvela ke isiprophet. Sizobheka iverse lethu lokuvula esilithola kuDaniel 2 iverse lingelika 21. Lithi lona mangilifunda lithi, and he changeth the times and the seasons, he removeth kings and setteth up kings, he giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. So ke lapha masingena esifundweni sethu sinikezwa leli verse elikhuluma ngokuthi uyakwazi ukuguqula izikhathi lani nama seasons ngokunjalo, ebese kwazi futhi ukuthi anjani akhiphe amakhosi abuye futhi abeke amakhosi anikeze futhi kanjalo lenhlakanipho kulabo banjani abaqonda izinto. Sizothi ke sibheke nomoya wethu prophet osandulelayo laphana ku Prophets and Kings page 502. It is the strength of nations as of individuals is not found in the opportunities or facilities that appear to make them invincible. It is not found in their boasted greatness. It is measured by the fidelity with which they fulfill God's purpose. So umzalwane uSibanda ke masibheka isihloko sethu sesifundo sibheka imbuso eyayithi zokwambulwa bese sibheka iverse noma yesiprophet yini ongasichazela yona ongabuya izwisisa. Siyabonga mzalwane uNdlovu ngesingeniso sesifundo esikutholayo lana ukuthi uNkulunkulu nguye olawula zonke izinto. I think sike sakuthola futhi lokho mabekaze sibheka isifundo sethu sokuqala ukuthi uNkulunkulu nguye olawula izehlakalo ezikhona kuphi emhlabeni. Nanxa izehlakalo zakhona zibonakala zizimbi zingathokozisa emehlweni but zilawulwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu nguye ovuma ukuthi izinto zenzeke, nguye ovuma ukuthi zinganjani zingenzeke. So la siyathola ukuthi nguye osusa amakhosi akuyabeka amakhosi whether mabe kumbalungile, nguye ovuma ukuthi ngaleso sikhathi abenjani abe khona lawo makhosi. Njalo ngithathekiswe kakhulu ngumoya wesiprophet ukuthi izizwe amandla ezinawo aziwathole ukuthi nezinothe kangakanani, zicebe kangakanani, zinezikhali ezingakanani, zingawathola kuphela ukuthi zenze intando kabani kaNkulunkulu. So namhlanje kulezi izwe ezibizwa kuthiwa ama superpowers, they are measured ngezikhali nokwazi ukulwa abanjani abanakho, but kuNkulunkulu they are the weakest nations because abalalelanga intando kabani
intando kaNkulunkulu. Same to individuals. Ungaba le mali ucebe ube nento yonke, but mawungalaleli intando kaNkulunkulu, you are the weakest person emhlabeni. Ungameasure ngokuthi unamandla, but uNkulunkulu ungumuntu obuthakathaka kakhulu. Amen. Siyabonga ke incazelo esitholayo kuleyo ndawo. So ke kuza kithi kakhulu njengesixwayiso ngithi ukuthi lokho esingabe sinakho akumelanga ukuthi kusenze sibe ngabantu abanjani abaziphakamisayo, abazethembayo futhi ngalezi zinto uNkulunkulu asiboleke zona. Ngeze sikhashana uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kanjani azithathe futhi masingenzi kahle. So masiqaphele kakhulu ukubana singangene kulengweni ma inkosi isibusisa. Singena ke ku number 1 Sunday sifunda ngaphansi kwesihloko esithi iphupho elithathekisayo, an impressive dream. So ke masingena ngaphansi kwalesi sihloko sithola ukubana kukhona inkosi yakuphuphayo kwamkhathaza kakhulu. So umbuzo wona uthi lana what did King Nebuchadnezzar command after waking from a troubling dream? Yini le nkosi uNebukadnezar yathi yaleza khona ukuthi kwenziwe mayivuka ekutholeni leli phupho? Yes, njengoba sushilo ukuthi inkosi yaphupha, mhlawumbe kwenzela abalaleli ukuthi sisuka phi siyapi, iphupha nje kutheni kwenzakaleni. Siyafunda eBhayibhelini ukuthi inkosi uNebukadnezar yaba nephupho, but ithe siphuphile yakhohlwa ukuthi iphupheni. Mayivuka ekuseni yathola ukuthi ayisakhumbula ukuthi iphupheni. Yasibiza ke yalayeza ke ukuthi kubizwe izazi zaseBhabhiloni, izangoma, ama-magician aseBhabhiloni, ama-astrologers laba bafunda ngezinkanyezi namanye ama-planets. Yabiza nezihlakaniphi ukuthi zizoyitshela inkosi ukuthi njani iphupheni, zibuye zitshele nencazelo. Kodwa ke into engithathekisa kakhulu lana ukuthi iBhayibheli malibhala imbali libhala nesikhathi okwenzeke khona leyo. Le kuyiproof yokuthi iBhayibheli liqinisekile, it is authentic. Singakukhomba sithi iBhayibheli liqinisekile ngoba uNebukadnezar wasukelela ukubusa kwakhe ngomnyaka ongaka wayesebusa iminyaka emingaki? Emibili. So la kuthiwa ngomnyaka wesibili, that was 604 BC. Kulaba khona nephupho leli elamkhathazayo lamhlupha ukuthi uphupheni ngoba sevuke selikhohliwe. Siyabonga kakhulu incazelo efana naleyo. Masiqhubeka siya phambili ku B, ithi yona, how did the king's counselors respond to his unusual request? So ke yaphendula ke kumbe laba abaxwayisa inkosi baphendulwa kanjani ma inkosi ibalethela lesi sicelo? Inkosi yababiza yabatshela ukuthi ngiphuphile, kodwa angisakhumbula ukuthi ngiphupheni. Ngitshelani iphupho enginjani engiliphuphile, lingitshele nani nencazelo yalo. But laba izazi zaseBhabhiloni zithi hayi inkosi, sitshele wena ini iphupho, thina sizokutshela ini incazelo. So mawufunda lapha kumoya wesiprofeti oku the sanctified life, ithi yona inkosi yayisazi ukuthi uma bengalichaza bengamnikeza incazelo yephupho, kumele ukuthi babe besenelisa ukuthi bamtshele ukuthi uphupheni. Yes. Uyabona? But siyafunda lana ukuthi inkosi uNkulunkulu yiyo eyayiyenze uNebukadnezar wenze njani? Waphupha. Yakuye yenza uNebukadnezar wenze njani? Walikhohlwa iphupho, ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba izanuse zaseBhabhiloni lezi zazingabaqambi bamanga. Amen. Siyabonga. So into engithathekisileyo ke nami lapho ukubana wabiza izanuse nabo bonke laba ababehlakaniphile, wase namakhaladiya futhi wabiza lapha. Into esizoyikhumbula futhi ukubana yena ngokwakhe uNebukadnezar wayenqa lolu hlanga lwamakhaladiya. Ithi yona lapha ku verse 4, then spake the Chaldeans to the king in Syriac. So iSyriac le kwakululimi lwamakhaladiya, so bambuza ngolimi lwakhe mabe communicate naye. Yenye yezinto nje kufanele siqapheleleyo
Masiqhubeka nje siya phambili ku C. Ithi yona despite their claims to connection with the spirit world and afterlife, what did these wise men of Babylon admit? Ubusuphawulile nje kancane ukuthi wayefuna ukuthi banjani abone ukuthi banesiqiniseko esingakanani kulento abathi bayiyona. So despite ukuthi bathi bona bahlangene kumbe bayakwazi ukufinyelela kulomhlaba lo wesimoya, yini le ayiyalayo? Izanusele ziyavuma phambi kwenkosi ukuthi inkosi ayikho inkosi emhlabeni eseke yabuza umbuzo njalo, akekho. So ke bayavuma futhi ukuthi lo mbuzo obuzayo akukho umuntu onganjani ongakwazi noma nguphi umuntu ohlakaniphileyo ngaphandle kwabo uNkulunkulu abangasibo benyama. Now la yikho bona khona ukuthi uSatane ngokwakhe unamandla limited, because laba abantu laba babeyizikhonzi zikaNkulunkulu ongekho enyameni, ongubani? OnguSatane. Yes. So in other words, they are admitting ukuthi hayi owabo uNkulunkulu nanxa engekho enyameni. Ngoba ngabe babesithi uNkulunkulu ongekho enyameni berefer nakwabo uNkulunkulu, kwakuzokusho ukuthi babengabayazi iphupho leli uNebukadnezar kanjani aliphuphile. But bathi khona akekho ongakwazi ngaphandle kwabo uNkulunkulu abangahlali enyameni. Then they are admitting ukuthi even ababo abangahlali enyameni abanjani abakwazi, uyedwa kuphela uNkulunkulu ongabe njani oyaziyo le mfihlakalo yephupho lika Nebukadnezar. Amen. Siyabonga. So ngamanye amagama ngikuqinisekisa inkulumo yakho ukuthi babeqamba amanga ukuthi bona banjani bayakwazi ukufinyelela kulo mhlaba wani wesimoya, angithi njalo bayavuma ukubana ukhona uNkulunkulu ongaphezulu kwabo kulokho bona bazibiza ukuthi bayikhona. Yes, masibheka lapha umoya wesiprophet ongaphansi nje kancane ithi filled with fear for the consequences of their failure, the magicians endeavored to show the king that his request was unreasonable and his test beyond that which had ever been required of any man. Kwakungabe kwakuyinto enjani ukuthi umuntu athi uphuphile, kumbe kuyinto enjani ukuthi umuntu athi uphuphile uselikhohliwe iphupho ebese ecela incazelo kuwe? Ingabe into ejwayelekileyo? Njengoba besisho ukuthi yayingasinto ejwayelekileyo, nombuzo wethu sitshela ukuthi khona what unusual, yiphi into engajwayelekanga uNebukadnezar njani ayibuza. Yes, so ngamanye amazwi babetshela inkosi ukuthi ankosi wena ubuza into nje ongeke kube nomuntu onjani ongayibuza. Like umoya wesiprophet uyasitshela ukuthi laphana babone ukuthi inkosi yacela into unreasonable, into engelangqondo. Hayi inkosi lawo sibuza into engelangqondo la. And futhi khona lokho kwamgwadisa uNebukadnezar, because uNebukadnezar wayeyinkosi, kwawumele ukuthi balalele lokho inkosi ekushoyo, baresponde ngendlela enjani efanele. Amen. Siyabonga. Siyadlula ke siya ku number 2. Daniel intervenes. uDaniel uyanjani? Uyangenelela. Umbuzo wethu wokuqala laphana ithi how did the king react to the wise man's failure to reveal and interpret his dream, and how did Daniel become involved? Inkosi ke yaphatheka kanjani yilezi laba izazi lezi kumbe laba babehlakaniphile abaseduze kwakhe ngokwehluleka ukuthi bachaze ini iphupho, njalo ungena kanjani uDaniel kulesi simo? Inkosi ke ngaphambili yayivele batshelile ukuthi uma lisehluleka lizobulawa lo, kuzomela lenze njani? Life. So ke abakwazi ukuyitshela inkosi, bayahluleka ukuyitshela inkosi iphupho layo ngendlela enjalo, ngeza ke bayitshele nani? Nencazelo, ngoba iphupho abanjani abalazi. So inkosi yathukuthela kakhulu ngaleso senzo. In fact okwenza inkosi ithukuthele ukuthi abantu laba iyabona ukuthi abantu laba all along ngethembe kubo usho ukuthi bebedlala ngengqondo zabo. Yes. Ngoba uma lokho ade bekuthi bayakwenelisa ukukwenza
ngabe bakwenelisa bayazi manje ukuthi bangitshele ini ukuthi ngiphuphe. That's the thing yazonzisa inkosi kakhulu. So yathukuthela yabeka ke umthetho osheshayo ukuthi bonke izihlakaniphi abafundileyo, izanuse nezinyanga zaseBhabhiloni kumele zenziwe njani? Zibulawe. uDaniel makufika izwi lelo ngoba naye uDaniel labangani bakhe kwazomela ukuthi babe ingxenye yalabo abazonjani abazobulawa. Uyakhulumisana nesithunywa senkosi okuthiwa nguArioch. Uyasitshela ukuthi hey kanti uyasibuza ukuthi kanti why isinqumo senkosi sishesha kangaka kwenze njani? uArioch ke uyamtshela ukuthi kwenze njani. uDaniel abesesithi hayi bengicela ukuthi ngeke ngikhulume nenkosi. uDaniel wayevunyelwa ke ukuthi angene ayekhuluma nobani? Ayekhuluma nenkosi. So ke ngaleyo ndlela uDaniel bafike kanjani lana eBhabhiloni? Yes, siyazi izifundo zethu ezidlulileyo sathola ukuthi bala eBhabhiloni ngoba banjani bathunjiwe. Kwafika isikhathi lapho uIsrayeli ahlupheke khona uNkulunkulu wasebenzisa iBhabhiloni njengesithunywa sokujezisa ubani? uIsrayeli bathunjwa ke bayiswa eBhabhiloni. Batholakala belapha nje ngoba bayini bayizithunjwa eBhabhiloni. Kukhona inhlakanipho uDaniel esiyibona ayiveza lana ekukhulumeni la lesithunywa senkosi uArioch osuthekwa sephawula. So after ukukhuluma kwakhe naye uDaniel sibona lapha uwenza kanjani uDaniel mase kumele ukuthi labo babe ngabantu ababulawayo. Yes, I think i-point engikade uyisho la ukuthi uyakhulumisana noArioch ukuthi ucela ukuthi ayebona ini inkosi. Yes, uyakhulumisana noArioch ukuthi ngicela ukuthi ngiyekhuluma nani nenkosi. So kuthiwa iBhayibheli lithi wacela ngenhlakanipho nange counsel and wisdom. Ngamanye amazwi wasebenzisa inhlakanipho yokuthi ayingeza ke yenze ukuthi ehluleke ukuthi aye enkosini. Kwakungenzeka ukuthi ehluleke ukuthi aye enkosini ngoba inkosi yayizothi hayi sengishayile umthetho senginjani sengushayile. But yena wasebenzisa inhlakanipho yokuthi alithole lelo thuba lokuthi aye kuphi? Aye phambi kwenkosi ayekhulumisana nenkosi. So uArioch wavuma. Yes, wavuma ukuthi uDaniel akhulumisane nenkosi. Siyathola la ukuthi uDaniel wanikezwa ke ithuba lokuthi wacela isikhathi ukuthi sicela isikhathi ukuthi ngize ngemva kwensuku ezithile ngizokutshela iphupho la. Uhambe uyahlangana nabangani bakhe ngithi uma behlanganele nabangani bakhe umoya wesiphrofethi lapha uyasichazela ukuthi upon hearing this Daniel taking his life in his hands. Kwaba into enjani enzima kakhulu ubani ukuthi uDaniel kanjani ayenzeleyo ukuthi uzoba nesibindi sokubana acele ukuya kuma kuphi phambi kwenkosi. Angithi njalo inhlakanipho siyibona lapho ke ma ekhulumisana lenduna yenkosi. Uveza inhlakanipho enjani? Uveza inhlakanipho enkulu ngoba mhlawumbe ngabe wakhuluma ngenye indlela thizana induna yenkosi yayingeke ivume. Yayingeke ivume. So ithuba elinjalo wayengeke azalithole. Ithi yona lapha namasifunda to this request the monarch acceded. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions. Together they sought for wisdom from the source of light and knowledge. Ithi le nkulumo kithina. Yes, njengoba uDaniel uyahamba ukukhuluma nabangani bakhe bayabambana ekuthandazeni. Bayacela ulwazi kuloyo ongumthombo wolwazi nokukhanya. Ngithanda laphana ithi khona ukukholwa kwabo kwakuqinile kakhulu ekuqedisiseni ukuthi uNkulunkulu wayebabeke lapho ababekhona ukuze benze umsebenzi wakhe uNkulunkulu. So now sometimes siyakhohlwa thina ukuthi lapho esikhona kufanele senze umsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe yipi occasion esingaba siphakathi kwayo? Kungaba semidlalweni esiyinvayithwe kiyo izihlobo zethu, kambe siyahamba siyokuhlanganyela khona ngale yini emadilini, sithi siqeda amadili sizisukele singazange senze umsebenzi kaNkulunkulu. So laba abafana bane bazwisisa ukuthi nanxa sizela ngengozi yokuthunjwa kodwa inkosi la esibeka khona kumele senze ini? Senze umsebenzi wayo.
So ngokukhuleka ndawonye bebane babe senza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ekugcineni uNkulunkulu waziwa kuleyo ndawo. Amen. And uNkulunkulu was their source of what? Of light and knowledge. So ezikhathini eziningi masiyakhohlwa masifika ezikhathini ezinzima ukuthi ngubani okufanele ukuthi seyame kuye. Njalo uNkulunkulu uthembisile ukuthi uzoba nathi ngalezo sikhathi. Siya ku B ithi yona, what can we learn from how Daniel and his companions prayed on this occasion? Yini esingayifunda ke ku Daniel labangani bakhe ngendlela abathandaza ngayo? Yeah, I think okunye sokuthindile ukuthi kumele ukuthi sikhumbule uNkulunkulu masendluphekweni. Ngithanda indlela uDaniel ayeziphatha ngayo. Ithi maye siyaphambi kwenkosi wayengena kwethuka. Wayenje ezihlalisekile engethukanga siyakhuluma nobani nenkosi. So why? Because wayele confidence kuloyo anjani amkholwayo uNkulunkulu. Thina many times sile nkinga yokwesaba nokuthuka. Uyabona? Siyethuka kakhulu masisezindluphekweni. Kwesinye isikhathi sisezinhluphekweni ezingathreaten impilo zethu njengoDaniel. Ukuswela nje kuyasethusa. Umuntu alale ngalele swela ubuthongo ngenxa ukuthi mhlawumbe imali incane ayitholayo kunama shortages here and there. Sibese sikhohle ukuthi uNkulunkulu is the source of all material. Umhlaba nokugcwala kwawo kungokabani? KungokaNkulunkulu. Isilver negolide ngelikabani? NgelikaNkulunkulu. Why kumele sesabe? That is where there is a question. Kulombuzo ukuthi why kumele sesabe? Ukusho ukuthi okwenza sesabe asimazi esinjani esimkholwayo. uDaniel wayemazi uNkulunkulu wayengamphumputhi. That is why wayele confidence. Imagine mase yacela uthi ngicela insuku ezingaki ezintathu kuphela. Kungomunye umuntu wayengekazazi athi insuku ezintathu ngoba uyabesazi nje ukuthi uNkulunkulu uzomphendula. So uDaniel uNkulunkulu wayengumngani kaDaniel. uNkulunkulu wayemazi uDaniel, lo Daniel wayemazi ubani? uNkulunkulu. Wayesazi ukuthi uNkulunkulu ngamcela definitely ngesikhathi esingaka uzwenze njani uzomphendula. So masifunda umoya wesiprophet laphana nguthandile uthi wona ngezikhathi zokuhlupheka nengozi uDaniel labangani bakhe babehlala bephendukela kuNkulunkulu bacele ukuholwa nokuvikelwa nguNkulunkulu. Njalo babekholwa futhi ukuthi unamandla ukuthi he had proved wayezibonakalisile ukuthi uNkulunkulu ohlala njani ekhona elusizo oluhlala lukhona. In other words kusho khona ukuthi uDaniel nabangani bakhe babengakhohlwa izinto uNkulunkulu abenzele zona ezazenza ukuthi babe nesibindi sokuthi namanje mayeke wasenzela namanje uzokuthi asenzele futhi uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu uyambula ke iphupho kuDaniel. uDaniel wenzani? Uyazibonga yini uqala nabangani bakhe yini esitholayo? uDaniel ubonga uNkulunkulu. Ubonga uNkulunkulu and mayibonga uNkulunkulu akabonga uNkulunkulu azibongela yena yedwa. But ubonga uNkulunkulu ukuthi hayi Nkosi usambulele. Ngiyithandile le indaba even sesiyaphambi kwenkosi mhlawumbe sizohlala phambili. Ufika athi sizokuvezela Nkosi. Kodwa wahambe njani? Eyi1 wathi sizokuvezela Nkosi. So kuyabonisa ukuthi uDaniel wayengathatha uduma lusekuye. Wayenomkhubo wokudumisa obani? uNkulunkulu all the time. Wayesazi ukuthi yonke into eyenzakala empilweni yakhe ivela kubani? kuNkulunkulu. So wayesazi ukuthi udumo lonke kumele luye kubani? Lumele luye kuNkulunkulu. So laphana ithi yona masifunda ku youth instructor ngaphansi umcijo ngaphansi uthi uDaniel nabangani bakhe baba ne praise meeting, baba nenkonzo yokwenzenjani yokudumisa. Yes. Ibisisithi nomhlaba wonke iuniverse yonke yasezulwini yahlanganyela ekubongeni. You know kuyangithathekisa ukuthi uNkulunkulu mayesenzele izinto ezinhle masimbonga akusithi sodwa sibongayo nengilosi ziyabonga in our behalf. Amen. Siyabonga Nkosi ukuthi indodana yakho wenzele ulutho oluthile. So kuyisikhuthazo kakhulu kithina ukuthi noma kuyini inkosi esenzela khona masibe ngabanjani ababonga. Yes. Abantu bakugcina ezinye impawu zabo ezimbi. Yes. Ngezwe ukuthi bakuyaba nabantu abanjani abangabongiyo. Yes. And ngibamba nje umlomo abaningi abantu abangabongiyo. I'm telling you ukuthi izikhathi eziningi masinezinhlupheko brother Ndlovu siyamkhumbula uNkulunkulu. But uNkulunkulu mayesiphendula khona lapho we forget ukuthi sibonge bani? uNkulunkulu.
and sikuthatha njengento enjani encane but uNkulunkulu uyabezibonakalisile even entweni encane oyicela uNkulunkulu uyazibonakalisa kudinga wenze njani ubonge uNkulunkulu. Amen. Siyabonga sidlule. Number 3, a peculiar statue. Isithombe esahlukileyo. So how did Daniel address Nebuchadnezzar regarding the revealing of his dream? Wamkhuluma naye kanjani uDaniel ekhuluma nenkosi uNebuchadnezzar mayelana naleli ngokwambulwa kwephupho lakhe? Ya into engithathekisileyo la mawufunda kuDaniel ngo2 ivesi ngo24 kusiya ku30. Ikhuluma ukuthi uDaniel ukhulumisana njani nenkosi. Into engithathekise kakhulu ukuthi uDaniel akamani ayeveza iphupho enkosini but uqala akhulume ngoNkulunkulu. Uyabona? Uqala aveze ukuthi information engizokunika yona I did not generate it. Ayivelanga kubani kimi. Ivele kubani? Ivele kuNkulunkulu. Yes. So uyamchasisela uqala ubani uNebuchadnezzar abesemvezela ukuthi kunoNkulunkulu emazulwini ezulwini oveza imfihlakalo uzokwenza kwaziwe enkosini lokho kuzokwenzeka nini phambili. Yes. Now you know this is a very interesting history ukuthi uNkulunkulu wakhetha uNebuchadnezzar ukuthi azi ifuture. Not even uDaniel but ubani uNebuchadnezzar. Why favored uNebuchadnezzar? Ngoba iphupho lavezela ubani uNebuchadnezzar uthi uNkulunkulu ngiyayithanda lapha ithi but there is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to the king what shall be in the latter days. So uNkulunkulu wayemthanda uNebuchadnezzar afuna ukumvezela ukuthi yini yayenjani yayizokwenzeka phambilini kufuture. Abese sitsho ke ukuthi iphupho lakho ulele wena kube lokho lalokho yamchazela ukuthi inkosi iphuphene. Amen. Siyabonga. So kuzisifundo kithina kakhulu mina ngisitholayo ukuthi uthanda ukuziphakamisa. Mhlawumbe sesiwambolelwe enye into ekade ifihlekile kubazalwana ade bekhuluma ngayo. Umuntu sezoziphakamisa ke ngaleyo nto ukuthi nguye ozanani oza leyo point kumbuza ne scripture kumbe nani okutholileyo oyiverse ubuso kanjani uziphakamise kakhulu ngaleyo nto but it never ayizange yafika lento kuDaniel wathi yena iona maye kubani kaye kuNkulunkulu ngazo zonke isikhathi. And masingena khona lapho in contrast to Arioch ufika athi kuNkulunkulu rather ufika athi kuNebuchadnezzar sengutholele indoda ezokutshela but nguye wamtholayo hayi uDaniel nguye wamlanda wathi kanti njengoba usithi kule decree engaka kwenzakalani ngicela ukuyakhuluma nenkosi ngicela ukuthi isinike isikhathi but my Arioch sekuyela ngale nkosini uthi khona sengutholele umuntu ufuna icredit yekubani iye kuye but uDaniel uthi uNkulunkulu osezulwini. Uyabona? Siyabonga kuleyo ndawo esikhuzayo kakhulu ukubana masiphakamiseni uNkulunkulu wethu ngazo zonke izikhathi. Ngifunde nje umoca ongaphansi laphana osekela lenkulumo esikade sikhuluma ithi then if ever was an opportunity for Daniel to exalt himself to make prominent his own goodness and superior wisdom, but his first effort was to disclaim all honor for himself and exalt God as the source of wisdom. Amen. So masiwuthatheni lo moya ke sizitholela lathi siphakamise uNkulunkulu. Kubi ithi yona lapha describe the image that the king saw in his dreams. Ithi chaza ke lesithombe inkosi yasibonayo. Yes, isithombe esithathekisayo. Isithombe esithathekisayo mhlawumbe esasingakaze vele siphushwe ngumuntu. So Daniel uNebuchadnezzar njengenkosi uphupha iphupho elile khanda legolide. Libe nesifuba nezingalo zesiliva. Libe selisiba namathangazi ethuse, libe lezi mnyawo
zensimbi. Kube sokusithi ngapha enyaweni phansi nasenzwaneni kuhlangene insimbi nani nodaka. Yes, uphupha lelo phupho and uyaphupha futhi kusuka itshe entabeni lingasuswanga isandla somuntu liyeshaya ezinyaweni zesithombe lesi siphuke sibucuzeke sibe sengazani bathi ngumulwe ofika upheshulwe yini upheshulwe ngumoya leli litshe libese likhula ligcwale umhlaba. So it was an interesting, very interesting iphupho elithathekisayo kakhulu. So uyamvezela ke uDaniel, uyayivezela inkosi ukuthi iphupheni uyamtshela ngaleli phupho ke aliphuphileyo. Amen. Siyabonga. So inkosi mayimamele emkhumbulweni wayo kufikani ma uDaniel ebhizi elokhe ezanalo iphupho. Yes, uthi dlwe. Uyazi mawulele uphuphe ukhohlwe kuyakungenze mina angazi mhlawumbe awukaze ukwenze lo ukuthi uphuphe but ekusenza ukhohlwe ukuthi uphuphe uyabona. But later on ucabanga ukuthi umphuphe into nje usujabula ukuthi idlwe uyabona naye kuye kuyathi exactly man yiyo lento enginjani engiphuphile. Yes, into engiphuphile kwamthathekisa kakhulu Nebukadnezar lokho. Amen. So uMoya's prophet esingawufunda lapha nethi God will reveal that he has power over the kingdoms of the world, power to enthrone and to dethrone kings. Nebuchadnezzar's mind was to be awakened, if possible, to a sense of responsibility to heaven. Uke wayithinta ekuqaleni wathi inkosi yayimthandile ubani uNebukadnezar ukumvezela ini iphupho elinjengaleli ukuthi aboniswe ngani ngomlando nawo eholeni isizwe sakhe, but unfortunately akuzange kwenzakala konke lokho. So inkosi iyo ibeka amakhosi ibuye kanjani ibuye iwasusa. Asiye ku-C ithi what happened to the image as the king looked at it. Yes, ngike ngayithinta leyo ukuthi kwesuswa ilitshe lingasuswa isandla somuntu lafike lashaya isithombe lesiyana saphuka saba impuphu. Yes, siyafunda la ukuthi umoya waphephula lana impuphu yesithombe sesibucuzwe itsheleli lakhula lagcwala umhlaba wonke. Amen. Asike singene ku number 4 sike silichazeke leli phupho, the dream interpreted. Sesiyalichaza ke sizwe ukuthi lalishona leli phupho. Ithi yona ku A laphana umbuzo uthi wona what was the meaning of the head made of gold. Kwakuchaza ukuthini kumbe kwakukhombani leli khanda elalenziwe ngegolide. Yes, njoba sishilo ukuthi insimbi yokuqala eyayiphezulu ekhanda kwakuyigolide. So uNebukadnezar uyamtshela uDaniel uyamtshela uNebukadnezar uthi Nkosi lelo khanda linguwe. Uyasho ukuthi onkosi wena uyinkosi yamakhosi, uNkulunkulu wasezulwini nguye okunikeze lo mbuso namandla nodumo ukuthi noma ngubani ophila la emhlabeni abuswe mbani nguwe. Ngisho nezinyamazana zasendle nezinyoni ezindizayo emazulwini ukunikezile esandleni sakho wakwenza wena waba ngumbusi phezukwakho konke. Wena ke nguwe ikhanda lani legolide. So uyamtshela uNebukadnezar and sifunda la umoya wesiprophet lo mbuso kaNebukadnezar wayengumbuso owawucebile ukudlula noma yipi yonke imbuso ongayicabanga. Urepresentwa ikhanda lani legolide. Yes. Uthi yena ukuceba kwalo umbuso is faintly portrayed by the Bible, by inspiration. Kusho kona ukuthi nalokho esikufunda la akufinyeleli kuleyo ngcebo imbuso lo wawunjani owawuyiyo. But into engithanda lapha ukuthi uNkulunkulu wayemniki opportunity uNebukadnezar. Wayemniki opportunity ukuthi abuse umhlaba wonke kodwa abuse ngentando kabani kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wakwenza ngamabomo ukuthi isizwe sakwaIsrael sithunjwe siye khona ukuze avezelwe intando kabani kaNkulunkulu. I want to assure you ukuthi uNebukadnezar ngawalandela intando kaNkulunkulu. You could have had amandla adlula lokho kanjani ayikho khona. Siyabonga leyo ncazelo. Sidlule
sehle nayo indaba kube what empires were signified by the following metals. Imbuso yipi imbuso yayikhonjwa yilezi ezinye Yes, njengoba isithombe siyisiprofethi sokuphuma kuwa kwemibuso nokuvuka kwenye, siyathola ke ukuthi kwakuzokuthi kulandela umbuso othize okuthiwa Medo-Persia. Lo umbuso wawubunjwa imibuso emibili. Yes, ama-Medese nama-Peres. Ngemva kwawo kwakuzokuthi kuvele umunye umbuso futhi owamaGriki, kube kuzovela umbuso wamaRoma. So ke masifunda lana sithola ukuthi uDaniel uyamvezela uNebukadnezar ukuthi umbuso wakhe awusoze ume forever. Uzodlula kulandela njani omunye. Uthi amandla akhe uthi yena his greatness and power in God's world would have their day, and a second kingdom would arise, which also would have its period of trial as to whether it will exalt the one ruler, the only true God. Not doing this, its glory would fade away. So lapho esikuthola ukuthi ukuze le imbuso iqhubekele phambili, isimeko kwakuthi basuthisa intando kabani kaNkulunkulu. That was the condition. So uNkulunkulu usinika ukubusa. You know, even enkonzweni mzalwane, nanxa singabusi njengababusi bomhlaba, uNkulunkulu has put us in positions of trust ukuze asiprove, asitry ukuthi kambe sizowenza kahle nomsebenzi wakhe uNkulunkulu. Kodwa izikhathi eziningi sitholakala ukuthi mase sithatha irecord yokuthi sisebenze njani, hayi umsebenzi kaNkulunkulu siyabe singanjani, singawenzanga kahle njengalezi zizwe. Yikho kwenza ukuthi zisuke kungena ezinye, kusuke kungena esinye ngenxa yokuthi zaprove ukuthi azenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. Siyabonga. So ke kuyasivezela futhi ngenhlakanipho uNkulunkulu anayo. Ngoba lamaphupho iphupho leli laliveza imbuso, ngoba sikhuluma ngembuso eyayizokuza. And kwenzeka ngaleyo ndlela. Yes. Angithi okunomehluko nama-historians. Ama-historians arekhoda into esiyenzekile, but iBhayibheli lisitshela into enjani yayizokwenzeka, and ngempela yenzeka ngaleyo ndlela. Ne-history nayo iyavumelana nakho ukuthi kwenzeka ngaleyo ndlela. So ububi osuke wabuthinta esibonayo obabe busenzeka kule mibuso yiyo yaholela ukubana imibuso iwe. Yes. Inqotshwe ngeminye imibuso ngenxa yokuthi inganjani ingalandeli uNkulunkulu. So lokhu kusho ngithina namhlanje singamlalela uNkulunkulu. Kule statement esivule ngaso phezulu ukuthi amandla ezizwe ngitsho nawa njengawabantu aweyamanga ukuthi ni banengcebe engakanani, banezikhali ezingakanani, kweyeme ku fidelity, ukuthembeka kubani kuNkulunkulu. So nathi impumelelo yethu kungaba impumelelo yezinto ezitemporary zomhlaba. uNkulunkulu ufuna ukubona sithembekile. Usipromisile musi masifunda uDeuteronomy uthi nina lisoze nibe yini yimisila kodwa izinhloko. Why namhlanje kungani siyimisila? Mawubheka abantu abangakholwayo ngani bayaphumelela ukudlula abantu abakholwayo. Kungenxa yokuthi thina sivumile ukuthi siyakholwa kodwa asiphili ngokuvumelana nalokho esithe sinjani siyakukholwa. Uma ngabe siphila ngokuthe ngqo silandele umthetho kaNkulunkulu, we could be the most prospering people in the world. Ngoba kwenye indawo uNkulunkulu uthi kubantwana bakwaIsrayeli izizwe ezilizungezile zizomangala zithi isiphi isizwe sake saba njengabantu abanje abanoNkulunkulu onje abaphumelela kangaka nolwazi nenhlakanipho enje nemithetho enje. Uyabona, we could have a great influence, but ngenxa yokuthi thina siyayekethisa, siyacompromise, influence yethu iba njani, iba ncane kakhulu. Siyabonga ukukhuthazwa kuleyo ndawo. Asidluleke siye ku C. Ithi how were the kingdoms represented by the feet and toes unique. Imbuso leyo ke esezansi siyibona ivezwa izinyawo nenzwane. Ihluke kanjani? Ihlukile ngoba le imbuso siyimbuso eminingi ehlukeneyo. Kusho khona ukuthi akusena kubambana. Iyazama ukubambana but kuyehlula ukuthi yenze njani ibambane.
ngoba kunodaka nani nensimbi. So zinzwane eziwu10 kusho khona ukuthi umbuso wokugcina lwana kwemine le waseRome wawuzokuthi udabukane phakathi kuphume izizwe ezingaki eziyishumi. Kodwa lezi zizwe zazokuthi zizama ukubambana kodwa kwenze njani zehluleke ngoba sifundisiwe lapha yana ukuthi uDaniel wabona itshe libuya liphahlaza lezi zizwe. There will never be a time akusoze kube nesikhathi lapho esizonjani ezizobambana khona. Ngoba izwi lenkosi lasitshela ukuthi lapho besithi ukuthula nenhlaliseko emhlabeni ukubhidliza okukhulu kuzoba njani kusokwehlela umhlaba uyabona. So uNkulunkulu uyasitshela izinto ezizokwenzeka. But umoya wesiprophet lapha ku Testimonies for the Church volume 1 page 361 usitshela ukuthi thina siphila kuleso sikhathi manje. Amen. Isikhathi esiphila kiso sisezinyaweni lapha ya enzwaneni ezingaki ezingude. Kusitshelana ukuthi umbuso kaJesu ungabuya anytime. Sesiphila ekugcineni kwesiprophet esikabani sikaDaniel. Amen. Siyabonga leminye imibuso senjani seyadlula so thina sesiphila esikhathini sokugcina. Siyabonga. Singena ke esigabeni sethu sokugcina. Lapha sesikhuluma khona ngombuso kaNkulunkulu ozothi unjani ume inaphakade yonke. Umbuzo wethu esiutholayo lapha ku A uthi what kingdom will bring an end to the entire system of world powers? Umbuso bani lo ozathi uzoqeda yonke le mibuso? Yes, siyathola laphana kuDaniel ngu2:44 and 45 uDaniel uyamchazela ke ukuthi ukhona umbuso ozokuma ongasoze unjani udlule. Uthi yena uDaniel uNkulunkulu uzobeka umbuso wakhe. Angithi God shall set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. Umbuso kabani kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzobusa kuze kube nanini kuze kube naphakade. So yiwo umbuso esiwulindeleyo, yiwo umbuso esibhekele ukuthi anytime ube njani ube umiswe. So laphana sithola ukuthi khona masifunda umoya wesiprophet unthathe kusile laphana uthi iphupho leli lesithombe esikhulu elivulwa phambi kaNebukadnezar izehlakalo livula phambi kaNebukadnezar izehlakalo ezokwenzeka kuze kube sekuvalweni kwesikhathi had been given that he might understand the part that he was to act in the world's history and the relation that his kingdom should sustain to the kingdom of heaven. Now into omele siqaphele baba Ndlovu ukuthi isiprophet lesasambulelwa uNebukadnezar kuphela. Ma uNebukadnezar wayeboniswa okuzokwenzeka kuze kuye kuphela kwesikhathi nathi siyanjani siboniswe ngoba nanku sesikufunde kwaboniswa kubani uNebukadnezar. So uthi yena ukuze uNebukadnezar azi ingxenye okumele ayidlale kuhistory yomhlaba thina seyazini ingxenye okumele siyidlale ngoba nansi isiprophet sesiveziwe kithi sivezwe exactly njengakubani njengakuNebukadnezar. Sesisazi ukuthi kusuka lo mbuso ungena lo mbuso sikusiphi isikhathi sesithombe, but what part are we acting in the history? Uthi in the interpretation of the dream he had been plainly instructed regarding the establishment of God's kingdom. Siyawazi umbuso kaNkulunkulu, sambulelwe ezweni likaNkulunkulu, senzani ukuze in relation to that kingdom thina ngokwethu. So umbuzo umele ukuthi sometimes masifunda lesi prophet siku director kuNebukadnezar ukuthi wehlule ukuzwisisa, but thina sivezelwe the same vision. Siyenzani thina? Yikwini esikwenzayo in relation nombuso kaNkulunkulu? Are we preparing? Silungiselela kanjani? Kambe sebalungiselela abanye abantu ngoba uNebukadnezar i-challenge ayila ukuthi atshele ama-subordinates akhe abantu ababusayo ukuthi bakhonze ubani uNkulunkulu abalungiselele lo mbuso ozayo. Hey, indaba ezimangazayo impela ukuthi nathi sizithola sesimene esinjani esifanayo nenkosi uNebukadnezar. Kwesinye isikhathi singaze sizibuza ukuthi wahluleka kanjani ukuthi azwisise iphupho elingaka. Ma isuka lapho asuke enze ubunye ububi obungaphezulu. Ingathi nathi inkosi isiyala ngazo zonke izikhathi. Sixwayisiwe futhi ngombuso kaNkulunkulu oza kanjani oza masinyane. But indlela esiziphatha ngayo engabe yakhomba yini ukuthi singabe siwulindele lo mbuso. Akukhombi ke ngaleyo ndlela.
Siyadlula ke siya ku B, ithi yona lapha, when will the reign of the kingdom of God in glory begin? Yoqala nini ke ukubusa inkosi kulombuso wayo? Umbuso wenkosi uzoqala ekuzeni wenkosi uJesu Kristu. Mayiqhamuka nje ngamafa ezulu, sitshelwa la eBhayibhelini ukuthi uJesu uzokuza ngenkazimulo yakhe nenkazimulo kaYise nazo zonke izingilosi zezulu. Uza ngenkazimulo enkulu emhlabeni. So ma esiza yikho ukuqala, the beginning yembuso kaNkulunkulu, umbuso wenkazimulo. Ngithemba umbuzo usho njalo lapha yana. Umbuso wenkazimulo. So kukhona umbuso womusa, the kingdom of grace. Yiwe sikuwo manje. Okay. Ma usiyafike kuphetheni ukingdom of grace, kuza umbuso wani wenkazimulo la uKristu uzo-establisha umbuso wakhe emhlabeni ozokubusa iphakade lonke. Amen. Kukhona amavesi esiwaphiweyo laphana, ithe uJohn ngo-18 verse 18 uthi, my kingdom is not of this world. Angithi laphana uMatthew 25 ithe yona, when the Son of Man shall come in his glory and all the angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Ngicabanga ukuthi yiyo le osuyichazile. Sitholele inye futhi uMatthew 26 ivesi lingeka 64 ithi, Jesus said unto him, thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Or Revelation, it yona, and the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to what? To stand. So my imisa umbuso wa indodana kaNkulunkulu akusoze kube mnandi kuwe wonke umuntu. Ngithanda khona lapha ithi yona amakhosi omhlaba azabaleka. So sithi amakhosi omhlaba mayebaleka, umbuso womhlaba isanjani? Ayisekho, ngoba ngeke kube nombuso kungenankosi. So kusho khona ukuthi umbuso ozokuma usale umile yini ngumbuso kaNkulunkulu. Uthi yena siyilindele inkosi ivele ezulwini ukuthi ize emhlabeni ibhidlize wonke amandla ibe sisenze njani, sisekela ke umbuso wayo ongasozwenza njani, ongasozuphela. Uthi prophecy shows us that the great day of God is right upon us. Njalo iza ngani? Iza ngokusheshsha, luza ngokusheshsha kakhulu lolu suku lukaNkulunkulu. Amen. Masiya embuzweni wethu wokugcina ithi, how did the king respond to Daniel's success in revealing his dream? Iyaphendula ke kumbe yenza kanjani ke inkosi ngokwambulelwa lokhu Daniel akwenzayo? Inkosi yathatheka kakhulu, kuthiwa yawa ngobuso, yakhonza uDaniel. Yasilaya ukuthi uDaniel anikezwe inhlonipho, athunqiselwe ngempepho enukelela mnandi. Kuthiwa inkosi yasisithi kuDaniel, ngeqiniso uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wabonkulunkulu, inkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi ukuthi uNebukadnezar wayevuma ukuthi naye akusinkosi yamakhosi, usho ukuthi kukhona inkosi enjani engaphezulu kwakhe. Siyabonga kakhulu. Umuca ogcina lapha nithi, Daniel's exposition of this dream resulted in the king's conferring honor and dignity upon him and his companions. Daniel's 3 companions were made counselors, judges, and rulers in the land. These men were not puffed up with vanity, but they saw and rejoiced that God was recognized above all earthly potentates, and that his kingdom was extolled above all earthly kingdoms. So mase siphetha Baba Sibande, yini ongasi vezela yona amazwi akho okugcina kulesi sifundo ade sikhuluma khona ngokuwambulwa kwembuso eyayizathi ize?
Yes, zimbili izinto engakhuluma ngazo masiphetha indaba yethu. Okokuqala ukuthi sonke isikhathi masekuhluphekeni asikhumbule ubani uNkulunkulu. Isikhathi eziningi siyazama yethu imizamo qala. Sithi sesibona ukuthi ayethu imizamo ayisasebenzanga sesikhona sikhumbula ubani uNkulunkulu, but uNkulunkulu uza kuqala. Kwesinye isikhathi sabe sisiwest isikhathi eside kanti ngasi siye kuNkulunkulu indaba zethu bezizosolveka immediately. Okwesibili ukuthi iphupho lika Nebukadnezar linesithembiso sokuthi kunombuso ozayo okaNkulunkulu. Khona manje emhlabeni siyahlupheka, khona manje siphathi kwezimpi, siphila ezinsukwini zokugcina kunezimpi and we are living in uncertainty. Uyabona makulezi zimpi emhlabeni uyazibuza ukuthi ayisozichithekele kwelami elizweni la engihlala khona. So umhlaba usinike ukuthula, but into esithathekisayo ukuthi iphupho lika Nebukadnezar lisitshela ukuthi kunombuso kaNkulunkulu onjani ozayo, sidinga ke ukuthi silungiselele lo mbuso. Amen. Siyabonga ke babukele emakhaya, sesifike ekugcineni kwesifundo sethu lapho kade sifunda khona ngokwambulwa kwembuso eyayizolandela. Sibonga ke ukubana lihlale nathi kwaze kwafika lesi sikhathi. Before sivale sizothi sigoba amakhanda sivale ngomkhuleko. Baba wethu sezulwini, Nkosi, sithanda ukubonga ngesikhathi osinikeze sona kunye nabalaleli nababukeli emakhaya, Nkosi. Sibonga umoya wakho, Nkosi, othe wahlala nathi, Nkosi. Sengathi la maqiniso sithe sawavezelwa abe nomutsho ezimpilweni zethu. Inhlakanipho wayivezela uDaniel kube yileyo inhlakanipho, Nkosi, ozathi usinikeze yona ekupheleni kwesikhathi, Nkosi, masiyathi sichaze izwi lakho. Usiphathise, Nkosi, lapho uSathane esilwa kunye nathi, Nkosi. Sicela ngani ungasiqinisa, sibambelele, Nkosi, silungiselele umbuso wakho ozothi ukumise lapho esifisa khona, Nkosi, ukubana siyohlala sibuse nawe iminyaka engena kuphela. Konke lokhu sicela ngelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Sithanda ukulibonga ke babukela emakhaya. Asihlanganeni esifundweni sethu esilandelayo, lesson 4 ozobe kukhuluma ngombono wokuqala okaDaniel. Inkosi mayilibusise.